Pitao si me kako sam zglajzao i završio ovam. Moj otac je također bio poručnik. Stradao je na Kolubari. Sve što sam ja u životu hteo je da nastavim tamo gde je on pao i da nosim uniformu, da služim državi, u miru i u ratu ako treba. A jes, ko to ne bi teo? Ima ih koliko god hoćeš. Ne beri brigi. E sad, kao mlad poručnik, kad sam završio akademiju, dodeljen sam generalu Stojanoviću. Čuo si za njega? Nisam. E sad ćeš da čuješ. General Stojanović se također borio u Velikom ratu, ali na suprotnoj strani. Kako bre na suprotnoj strani? Lepo. Kad je rat završen i kad je Srbija pobedila, mnogi oficiri koji su se borili na suprotnoj strani prešli su u ovu novu jugoslovensku vojsku. Ovi protiv koji smo ratovali? Ti i koji drugi. Nekad su bili protiv nas, a sad su kao bajagi s nama. E, takav je i general Stojanović. Pa kako se za to ne zna? Ko kaže da se ne zna? Pa ja nisam čuo. O tome se ne priča. Zato što to ne služi na čast ni nama ni njima. Mi smo sastavili vojsku od ljudi koji su ratovali jedni protiv drugih. Bog te. A ja mislio da veće govnet od onog mog Paligorića nema. E vidiš, tvoj Paligorić i moj Stojanović su veliki prijatelji. I podržavaju se u generalštabu. Čuvaju leđa jedan drugom. Zato se kapetan Pavlović od početka ustrvio na tebe onako. Majku, pa šta ti je trebalo da se zakačiš s tim Stojanovićem? Nisam s njim, nego sa njegovim bratancem. On je isto bio poručnik. Na službi kod svog strica, preko veze. I komunist. Odan samo svojoj partiji. Komunist? I to sam čuo od drugih. Mada ni on to nije krio. Poručnik Stojanović, bratanac generala Stojanovića, zadrti i okoreli komunist. I šta si ti uradio? Ništa, sastavio žalbu slično onoj tvojoj. Dobro, i? Priče šta je dalje bilo? Šta je bilo? Pa evo me ovde. Sedim sa svojim pritvorenikom. I upravnik sam u ovoj rupi lopovskoj. Pa kako? Kako? Osuđen sam za širenje neistina, narušavanje ugleda i časti naše vojske, za podrivanje autoriteta komandnog osoblja i tako dalje i tako dalje. Sve što mi je palo na pamet, oni su mi nakite. Au, Bog te. Treba i da sam srećan što sam ovde. A ti komunisti su najobičniji fanatici. Njima ljudski život ne vredi koliko one brošure što ih dele studentima. E sad vidiš, general Stojanović je branio i odbranio svog bratanca, poručnika Stojanovića, a nije svestan da će mu baš on i njemu slični doći glave. I njemu i svima nama.